hanyuma indi trend yabaye ahubwo niho bita Tansele wabwiye Kiyovu ati ibyo mumfitiye byose ndabahariye ndabarekeye hanyuma murekeje nigendere bakaba barashesha Axel natujyaneyo ariko noneho inkuru nini suko yatandukanye na Kiyovu ahubwo nizarye muri Rrayon Sport noneho banza utunyuzeyo Rugangura mwana wa mama yangira ngo Tansele ari mu bakinnyi babiri bagomba gusohoka muri equipe ya Kiyovu kubera ahanini ibibazo bya mikoro byagiye birangwa muri equipe ya Kiyovu n'igihe bari bamaze badahembwa ubwo rero nta kindi ubuyobozi bwa Kiyovu bwagombaga gukora no gutangira kureba uburyo barekurwa nyine bakajya gushakishiriza ahandi muri abo bakinnyi rero harimo Tansele wari kapiteni w'ikipe birumvikana hanyuma hakaza na Sheriff Bayo abo ngabo rwose n'abakinnyi babiri mu banyamahanga bari basigaye kandi bafashe equipe ya Kiyovu no muri imikino ya nyuma kurwana no kutamanuka Tansele rero hajya avugwa byinshi cyane cyane ikibazo cya bavuga kuri ikibazo cya indiscipline bavuga kurwana n'abakinnyi bagenze mu myitozo none hagiye gukora gashya ejo bundi yambara umwambaro wa equipe ya Rrayon Sport icyo ni ikizira kikazirizwa muri equipe ya Kiyovu ko n'umukinnyi wa Kiyovu bakaba bakona wambaye umwenda wa Rrayon Sport barabyanga cyane ni nkuko aburi umureo kwambara wa Kiyovu ibyo nabyo biza ari ibibazo bikomeye cyane kubwumvikana rero baje kumvikana na equipe ya Kiyovu asohokamo bikaba biri kuvugwa rero ko rwose agomba kwinjira muri equipe ya Rrayon Sport nicyo ngira ngo kugaragara mu mwambaro wa Fall nganya arimo arabyina yambaye imyenda wa Rrayon bisa nkaho ari ikimenyetso n'ubundi yabwiraga abayova babwira ati ngiye kwerekeza mu ikipe ya Rrayon Sport kwinjira kwa Tansele muri Rrayon Sport ni deal ishoboka cyane rigana ni deal ishoboka cyane uko biteye nuko kwizigira n'ubundi Rrayon Sport yashatse Tansele agifite amasezerano ya Kiyovu mbere yuko banatandukana ariko Rrayon Sport igiyeyo Kiyovu yabaciye miliyoni 20 Rrayon Sport iravuga iti ayo mafaranga ni menshi ejo bundi mu kwa mbere babati se turabahereza umukino usigaje umwaka umwe n'igice miliyoni 20 Kiyovu iravuga ati rwose nayo niyo mutayafite ntago bikunda Rrayon Sport iravuga iti okay reka tubyihorere niko kujya kwishakira bari abana ba Jaro na ba Asanana yazaye ubwo icyo gereyo yavugaga ko wenda Kiyovu yakwemera kugurisha kuko yari ifite mutubazo tw'amafaranga kandi n'umukinnyi wenda bigaragara ko ashobora kuba ari mu ikipe natishimye ikipe yari iri ahantu abi twese twarayibonaga Kiyovu mu kumugumana rero Kiyovu yabuze amikoro nk'uko Axel abivuze ntibamuhemba n'ibindi abamaze kumvikana gutandukana rero abari baramushatse mu kwa mbere abongeye kugarura iyo interest muri Rrayon Sport ubwo ni mu buyobozi ariko this time around Axel hajemo akantu k'impande ebyiri zitumvikana kwiza ry'uyu mukino ko muri Rrayon Sport kwizo mpande ebyiri no kuri Lotfi niko byari bimeze impande ebyiri baramwemera abandi ntibamwemera Tansele the same ni ikipe y'abafana ariko ikipe y'abafana nyine habagomba kuzamo ayo majyadiriano hakagera aho wenda bageraho bahuriye la raison de préfort ikaba ari ikon siko kuko ibintu ubundi bo baravuga ngo Afahamia Lotfi umvuko babisobanura Afahamia akina abadefenseri batatu agakina abakinnyi batanu hagati agakina n'abataka babiri babakinnyi batanu twitaho hagati ni babakinnyi babiri baba wing back ndetse n'abatatu muri mediane bisanzwe akatakisha abataka babiri baravuga bati rero dufite amahirwe yuko Fall nganya azaba yakize iyi sezo azaba hari ariko dukeneye uwo bita second striker cyangwa se umwataka kumukina mu bitugu batakanizamu wa wundi navuga w'umupivo ufite umubiri uri strong donc ukomeye ufite igihagararo akazajya amubera nka soutien akazajya mera nk'umwunganiye kugira ngo Fall nganye abone ukuntu ataba marked n'abadefenseur ni nako buriya muri mukuru yakinaga kuri afata Justin Malanda akaba ameze nka rutayizamu ariko ugasanga ugaragara cyane cyangwa utsinda cyane ni Mensa kuko Mensa abaga ari mu bitugu byande by'uyu mugenzi we umubera nk'umupivo akajya kumugundagurana n'abadefenseur niki rero cyabaye urumva ko iyo profile yafitingagamo bakavuga ati Tansele kabisa ku mubiri we kugaragara A1 n'ukuntu ari strong yabikina neza ibyo bintu byo gukina muri batatu batanu babiri akamu second striker ikibazo rero gihari urundi ruhande rwo rutamwemera suko ruhakana ubushobozi bwe yemera ko ari umukinnyi mwiza ariko aravuga bati uyu mukinnyi afite akarekoro
katari keza ka discipline cyane no ruzingi anywa inzoga nyinshi ati Kiyovu nawe yagiye mubura ati ugasanga asibye imyitozo ati uyu muntu azadukoroga adutesha umutwe atusange mu gihe tumukeneye ntabwo ari tayari noneho mu gihe bavuga ibyo abandi bakavuga bati rwa ruhande rumuriho batariko mwikwitiranya Kiyovu na Rrayon ati ibyo bintu umuntu ari mu ikipe nka Rrayon ifite abakinnyi bakomeye ishaka amanota 3 buri weekend ikipe ya pressure y'abafana ibyo bintu ntago yabyikora ati Kiyovu nuko itari ifite ubushobozi wenda navuga ngo bwo kumuhembera igihe kumubeshaho neza ni ikipe yageze igisa naho ubuyobozi bwagiye usanga rafiki yako General Rugangura n'ufite ekipe kandi atari nawe president ni uri kwitaho batari ikipe ifite ubuyobozi buri stable nka Rrayon Sport ifite abasaza abantu bakuru bayireberera ifite umufana ikeneye ifite ambition z'igikombe ati subwo yasiba imyitozo akajya kunywa inzoga abizwe dufite match muri weekend abandi bari mu nzove muri tizi yabikora ate yabitinyuka ate ku ikipe y'abafana bati mwebwe murebe ubushobozi ako kantu ka discipline mukirengagiza so biracyari ku meza y'ibiganiro ubwo n'abantu batubwira Rrayon Sport yayibonye umukinnyi mwiza cyangwa ibireke ivuga ati oya tuzibukire nibyo arimo aravugwa nk'izina rya Nabil Mahlour bavuga ko rwose amaze n'igihe kinini cyane aganira n'ikipe ya APR ariko hari amakuru avuga agaruramo uwo bitaga Modi watoje ikipe ya Young African ejo Rugangura aramuganiriye simugarukaho yego indi rero ko katugane kuri babiri tugane kuri Nabil Mahlour ndetse n'uwitwa Jose Miguel Azevedo Cardoso aba babiri reka tubanze duhere mbere na mbere ubundi byagenze bite ikipe ya APR abatoza banditse basaba akazi bamaze kubona ikipe nka APR yarazanye Darko n'abungiriza be bangana kuri ikabahemba bamaze kubona umugabo wagiye witwa Thierry Froge n'abungiriza be APR yarabahembaga barabizi ko i Kigali hari ikipe ifite amafaranga ihemba neza hasabye rero ngo abatoza 32 seve zirahari rwose mu mashini ya chairman abarebamo yisetsa gusa avuga ati sinzabura umutoza ni ikibazo cy'igihe abatoza kandi bafite seve zikomeye apana ibingibi nyine byo kuvuga ngo nabatoza bashakisha umutoza Nabil Mahlour ku kizina rye ryakomeje gushyirwa imbere cyane amwe mu makuru aranavuga yuko uyu mugabo we ngo no mu Rwanda ngo yaba yarabashije gutangira kuvugana nabo abayobozi ba APR nganagira n'ibyo we asaba yahabwa n'abungiriza be turabigeraho ariko in between uyu ni umugabo ukomeye cyane afite CV iremereye cyane Nabil Mahlour sinjya mu byo gukina ko yakiniye igihugu cya Tunisia avukamo ariko reka ngiye kuri CV nk'umutoza sinavuga amakipe yose yatoje ngiye gufata ibihe by'ingenzi muri kariyeri 9-7-9-8 nibwo yaratangiye gutoza ariko umva ibihe by'ingenzi byaranze kariyeri kugira ngo umutinye niwumva n'iryo zino ugira ubwoba hagati y'umwaka w'2002 n'2004 yari umutoza wungirije muri ekipe nkuru ya Tunisia yari yungirije umufaransa Roger batwaranye igikombe cya Afrika cyabereye wabo muri Tunisia match ya mbere murabizi ko Tunisia yatsinze u Rwanda ibitego 2-1 uyu mutoza yari umutoza wungirije icyo ni icyambere wamenya ikindi cyaranze kariyeri ye mu makipe yaciyemo 2010-2012 iyo myaka ibiri yari umutoza muri Esperance de Tunis yatwaye treble yo ku mugabane wa Afrika ibikombe 3 yatwaye Champions League ya Afrika atwara championnat atwara n'igikombe cy'igihugu cya Tunisia hari 2011 ibyo bintu yarabikoze 2011 yatwaye ibikombe 3 championnat igikombe cy'igihugu na Champions League yo mu mugabane wa Afrika urashaka amatsinda umutoza n'urwo rwego yongeye kugaragaza ko ari umutoza ukomeye 2017-2018 atoza Tunisia nkuru nk'umutoza mukuru abafasha kubona qualification kujya mu gikombe cy'isi cya 2018 cyabereye mu gihugu cy'Uburusiya baherukaga mu gikombe cy'isi cyabereye 6 Tunisia yongeye kugaruka basubizaho 2018 uyu mutoza akaba aheruka muri USA Marge
niyo kipe aheruka gutoza. CV ye iraremereye, afite imyaka 62. Amakuru ahari akaba avuga yuko ngo yabwiye APR ati ni mumfatire ibihumbi 70 by'amadolari mu bimpe nimurangiza komereza ibihumbi 70 by'amadolari rwarize na staff yanjye. Ngewe ndo umuntu w'umugabo sinzaruhanya namwe, ni miliyoni 101 n'ibihumbi 500 buri kwezi. Wenda tubare byoroshye ni miliyoni 100 z'amanyarwanda kugira ngo bitabavanga, mujye mumpa miliyoni 100 buri kwezi nihembere staff yanjye cyane. APR ngiyo miliyoni 100 buri kwezi, ngewe nihembere aba staff nzazana. Azayakina na Rutsiro? Ntabwo azajya ikina na Rutsiro. none se barema ikindi gihugu bahemba izindi kipe. Oya ntabwo hakavuze Rutsiro kwizige, hazajya akina na za Piramide. Kuki tuvuze Rutsiro? Bugesera. Oya ntabwo ari ku mupira wahaniriza kwizige, ntabwo ari byo. Level APR yayiminga izo ngizo n'amashami yaza akazitoza. Bara icyo APR viza kinini, ntabwo iyo viza muri transfer ntuviza igito. Viza kinini Champions League. Kinini Champions League, that's the level. Nayo bya Marine ndore se niyazigaritse ejo bundi yazimaze. Ikindi riga ngo uyu mutoza ngo ubundi rirango ntajya kozwe ikintu bita kudefanda. Umukino we ngo ni umukino wataka gusa, kuko akoresha systeme ya 4-3-3 ngo nta yindi systeme ajya avangamo. Gucya akora ngo ni ukwataka gusa. Bya bintu bya Darikonovic byo kudefanda 70 igashira, uyu we ntajya bikoze. Mu byo twemeranye afite CVP, umutoza ukomeye, umutoza ushobora kujyana ikipe nka Tunisia muri Coupe du Monde, agatwara Champions League ya Afrika, akaba ari aba assistant bagatwara igikombe cya Afrika. Sevilla ivugira nta bindi. Hanyuma hari undi mugabo witwa José Miguel Azevedo Cardoso, ni umunyaportugale, yavutse 28 z'ukwa gatanu 7 afite imyaka 53. Yatangiye gutoza 93-94 mu bana b'ikipe yitwa Espinho. 2003-2004 yari umutoza w'abana muri Porto, ariko wumve n'afite CV ikomeye. Yatoje Braga nk'umutoza wungirije nabwo 2006-2007, ariko mva ku mugabane wa Afurika ibyo yashoboye gukora byibura. Yabaye umutoza mukuru wa Esperance de Tunis 2024, atwarana n'igikombe cya shampiyona ya Tunisia. Uyu mutoza ari muri Mamelodi Sundowns. Undebere neza Petit Frere René, uyu siwe watsinzwe na Piramide. Niwe Piramide yatsinze, ariko imutsinze yatwaye shampiyona ya South Africa. Ageze kuri finale ya Champions League. Mu kanya gashize ejo bundi tuvuga ko Mayere batsinze 2-1, niwe batsinze kuri finale. Mamelodi yatsindiwe muri Egypt 2-1, niwe wari uri ku ntebe y'abatoza. Atwaye shampiyona ebyiri ku mugabane wa Afurika, iya Tunisia muri Esperance ni Afrika y'Epfo muri Mamelodi, anageze no kuri finale y'igikombe cya Afurika. Yatoje n'amakipe akomeye, ari umutoza mukuru. Yatoje Nantes, yatoje Ajax Athene, yatoje Rrayon, yatoje Celta Vigo. Afite CV ikomeye nyine. No muri Deportivo yaciyemo. Abatoza ngira ngo icyo nari ndimo ndavuga, abatoza ba APR Football Club irimo iraviza ni abatoza baremereye, bakomeye cyane, kandi ni intego APR yihaye. Ntabwo wa mugani nk'uko wabivugaga analize ntabwo ziri based ku mafaranga, ntabwo aricyo kintu cya mbere cy'ibanze, ahubwo no kureba intego agomba guhabwa. None umutoza urumva nawe ntiwahemba gutya uba ari Nyarugenge, wahemba ibihumbi 170 by'amadolari, wahemba 70 by'amadolari, uyu mutoza ukamuha izihe ntego, hanyuma ukamuha iyihe squad. Nibyo bibiri biracyane, ni ibintu bigomba kujyana. Kuko icyo ndashaka kuvuga hano, umutoza wa APR naba ari kuri iyo level yo gutoza ikipe y'igihugu ya Tunisia, akayitwara mu gikombe cy'isi, bakazana umutoza utwara ibikombe biremereye muri za shampiyona ziremereye. Ngira ngo ejo nibyo bavugaga, yagarukaga kuri uyu mutoza watwaye wa Young Africans wakinanye nayo finale ya Confederation. Donc ni level, ni kiwango yo ku rwego rwo hejuru. Ariko ibwo APR yo iraza kubaka squad imeze gute? Kuko umutoza ntiwagira umutoza mwiza
wa miliyoni 70 ufite umukinnyi w'igihumbi na 500 ngira ngo ni ukuri kumvikana hari ibintu bijyana, hari urwego rw'umutoza nyine n'urwego rw'abakinnyi atoza bigomba no guhura n'intego mu muha, kuko at the end of the day umutoza nubwo atoza ariko atoza abakinnyi nabo bafite urwego bariho. Turabizi ko abantu ntago banganya ubushobozi bijyanye n'amaformation baba barabonye aho barerewe mu academy, hari na benshi baba bataranagize n'amahirwe yo kujya muri zo academy. So hari icyo kintu nyine nge navuga cyuko APR iramutse ifashe uyu murongo wo gufata abatoza bibihangange, haba harimo inyungu eshatu. Inyungu ya mbere ni yuko iyo umutoza ari umuhanga ku rwego rwo hejuru n'abamwungirije abashyiraho uburyo bwa style of play iri suitable bijyanye n'abakinnyi ikipe ifite. No kuvuga ngo ni abantu bafite ubushobozi bwo kubakoresha imyitozo, bakareba ubuhanga mufite, bakareba ubushobozi mufite, bakavuga ngo iyi kipe dufite icyatuma ikina igatsinda twayikinisha gutya. Kwikinisha gutya hari ibyo Rene yaravuze byitwa amaformation cyangwa ko bapanga abakinnyi biriya bya 4-3-3, ariko buriya bijyanye n'ubushobozi bw'abakinnyi muri coaching nibwo noneho wigisha ibyo bita animation. Ubwo nabangiye mu materima akomeye cyane yasaba ibisobanuro birebire, kuko animation nuko tugarukira hafi cyane ngo animation offensive, animation defensive, wenda tukajya muri utwo gusa, ariko burya hazamo n'izindi factor nyinshi ukora animation offensive. Ese nkeneye gushyira barafinda ku ruhande kubera iki? Niki nshaka ku muhinga wanjye? Ndashaka umuhinga wenda udribra akerimina akajyana baro akayigeza muri box. Ese barafinda afite capacity yo kudribra? Abasubiye ku isomo rya dribble, barafinda yigishijwe kudribra cyangwa barafinda bikora bya kimeza? Agahita avuga ati iyi si yo level. Uyu muntu agenda yitega nshakira umuwinga w'isasu, ndamufite muri Tunisia aragurwa $200 by'amadolari, twikwirirwa turuhanya agakora ku rutsinga, akamwe ati we peti ngewe ndi Nyarugenge mfite yo projet manuka chairman ufite $200 by'amadolari nzanira umuwinga hari. No kuvuga ngo hari capacity y'iby'umutoza abatashobora kukwigisha abantu bo kuri ino level, kuko abangaba baba barageze kuri izi level zo gutwara ama Champions League. Abangaba mu mupira ntubageranye n'izi seveza ba Rugaju, izi ngizi za Sena n'izi za Bezi Kigali, twese tubona iza kafu yes, ariko wibageranye nabo kuko level baragezeho umuntu maze imyaka 10 muri kariyeri wateruye ibikombe. Abangaba bageze ku rwego rwo kuba ari nk'aba instructor. Uyu nguyu nabonye afite UEFA Pro, n'abakinnyi agomba guhura n'intoranwe n'injonjore zumva umwitozo we. Umvise uko bigomba kujyana, right? Gomba kugira squad nyine ikomeye. Nekereza ko iyi level ikwiriye kujyana na level y'abakinnyi bari kuri Kariba. Noneho akaba ari no twinjira ngo APR Football Club iri tayari. Erega kubera ko urumva banze kurema aka kantu iri tayari iri tayari, kuko n'ibitekerezo umutoza abiri tayari, ahubwo ikibazo kigaruka ari kimwe no kumuzanira abakinnyi bari kuri iyo level. APR ikura yabibyumva neza ko n'ibitagetinga amatsinda aya mafaranga twe twita menshi Kigali ko ari nk'agatonyanga mu nyanja handi. Iyo tuvuze ngo $100 ku kwezi ukazishyira mu mwaka ukumva ni miliyari imwe wenda na $200,000, washyira wenda muri squad nayo kumva irahenze, washyira no mu mishahara n'amaprime nabyo kumva birahenze, ikipe wenda ukaba yakumva izaguhagarara wenda tuvuge miliyoni wenda buri mwaka wenda nka 7 z'amadolari, ubwo ni nka miliyari 10 z'amanyarwanda. Iyo uzibwiye umunyarwanda arataruka ngo miliyari 10 ngo uzakina ngo liga mu Rwanda ngo ari 25. Umupira ni product ibyara amafaranga menshi cyane kubazi kucuruza. Ahubwo ikosa twe dukora umupira turebera mu ndorerwamo y'i Kigali. Wowe ufata umupira APR ishaka gukina ukawuhuza na Muhanga, ntabwo APR igomba kumva yuko ari Muhanga. Nkitekereza piramide ikuramo, nkitekereza Simba cyangwa Yanga. Iyo niyo level, niyo investment bakora. Ejo bundi yarabitubwiye engineer Herisa ari mu Rwanda, yaratubwiye ati twebwe umwaka wa mbere tujya kujya mu matsinda twakoresheje $1.5 z'amadolari. Umwaka wa kabiri turapugradinga dushyira kuri 5.5. This time around tugeze kuri 7.5. Igeze kuri $7,500 z'amadolari. Zari miliyari 10 none Seriga uyu mode uje wa Simba
ntamaze gushora agera muri miliyoni 20 z'amadolari muri Simba ngatarungukaho n'igiceri cy'ijana. Aha, miliyoni 20 mu myaka ine buri mwaka abaha miliyoni 4. Nkubo nabonye atarungukaho n'igiceri cy'ijana. Wowe bita Feitoto birasobanuka rero mwongera amasezerano. Yamuhaye offer ya miliyari 805 z'amashiringi. Wango kugira ngo yongere amasezerano mu ikipe yaza. Bamuhaye miliyari 800 na miliyoni 254 z'amashiringi ni offer Azamu yashyize ku meza aramubwira ati Feitoto, are you ready? Miliyoni 805. Miliyoni 800. Ubwo ni nka 400. Harya Tanzania baranditse bakubye nka kabiri. Ni nka 400. Nka miliyoni 400 z'amanyarwanda. 380 gutyo. 380 z'amanyarwanda. Kongera amasezerano. Urumva? Udashyize ibindi. So ngira ngo ni igitekerezo cyiza kugira umutoza mwiza, ariko nyine birumvikana bigomba kujyana na product n'abakinnyi beza nabo azifuza. Ikipe kabiri tayari kubamuha kugira ngo projet bayubake by'igihe kirekire. Hanyuma abantu babyumve neza. Icyo wari uvuze Darko aganira na bagenzi bacu kuri Radio 10 yaravuze ati mu Rwanda umukinnyi w'umunyamahanga urimo ukwiye kuba ahari wo muri APR. Ati n'umukinnyi witwa Watara, ati niba ikeneye amatsinda ikeneye bane nka Watara. Ati n'ibikombe 3 yatwaye byagizwe uruhare n'abanyarwanda cyane. Ati niba ikeneye koko urwego rw'amatsinda ati ikeneye bawatarabane. Ati sukuvuga ngo usanga umunyamahanga APR ibyo kora byose igomba kwihutisha, igomba gushyiramo akabaraga kuko urumva ari abanyamahanga harimo abifuzwa n'amakipe menshi agiye atandukanye, nabo bawatara barimo biravuga ko ashobora gusohoka. Nyine ndavuga abasanzwe babanzamo mwabibonye bya Ramineba ko nawe ngo hari amafaranga runaka yifuza bitabibye nawe akagenda. Noneho aho bikomereye no muri babakinnyi b'abanyarwanda abanyamahanga bazaga bahasanga nabo hari abagomba gusohoka natagira igihinduka. Mbese niba Clement agiye kugenda, niba Ruboneka ashobora gusohoka, urumva niba abo ba Claude bashobora kugenda, haba ari ababanzamo n'abasimbura babo mwabibonye ibya Ramazani nibizi Ramazani ugiye kwigira muri Canada mwigeragezwa. Urumva ibyo no ngo APR igomba kubikora kare kuko mwibuke ko igomba no kuzatanga list izakoresha mu mikino nyafrika muri CAF Champions League. Izo liste zigomba kugenda hakiri kare. Urumva rero bagomba gushyira imbaraga muri recruitment, ariko bakabikora vuba kugira ngo bazatange liste baramaze gukora evaluation ya team yose n'umutoza arageze mu kuboko kwe. Kuko niba tuvuga APR nk'ubu ngubu, niba twarabivuze ko iri gushaka abakinnyi nk'aba Ronald ni Sekiganda, ntago wamenye niba abo bakinnyi gushaka ngubu umutoza uzaza azabemera. Urumva ko naho rega naho ikibazo kiri, ushobora gutangira gukora recruitment mu ngubu wowe kubera team ya scouting kocha yazaza akavuga ataba abantu kandi byagiye bibaho so bwa mbere byabibaye. Kocha nose kuri ntuze nte mubyibuka kuri Froje aza akavuga ataba abakinnyi ndabona batari ku rwego no mu myitozo ahubwo ntibakinaga bikarangira bahombeje ikipe bahembwa gusa ariko badakina. Hari rero ubwo kubikoraho gutyo, ariko ibyo ntabwo ivuze ko yaje muri APR. Hashobora kuza n'undi, baracyarimo gushaka umutoza ariko uri kuri yo level, ndavuga level. Ariko Nabil rwose ngo arahabwa amahirwe. Ariko haje n'undi mushya, haje n'uwitwa Miguel Angel Gamondi wa utoza ikipe ya Yanga, wa musaza wa Argentine. Musaza nawe yongere kuri list avugwa cyane, ariko Nabil Mahrou agahabwa amahirwe menshi cyane. Hanyuma ikindi warukomojeho ni invitation yagiye hagaragara y'ikipe bita Cavalry FC yo muri Canada yatumyeho n'ibizi Ramadan kugira ngo ajye gukora igerageza ry'ukwezi.